I pozdrav svima, Raja se vama je tu, BosanGamesBG i danas ćemo igrati čuvenu igricu koja se zove... Čekaj. Koja se zove... Minecraft! Yes! To! Idemo. Znači. Koji ćemo ići na seznak? Moje preživljavanje. Vidite ljudi, šta smo ja i Mateo ovdje sve uradili. Ja imam prijatelj. Njegov kanal će vam biti u opisu. Pretplatite se na njegov kanal, pa pogledajte video. A pjesma izađe sutra. Yes, sutra. Vidite vi, normalno sve. I idemo da vidimo. Što je ovo? Što je ovo? To ljudi, je šimiški brod. Neke rupe. Nije da. Ao ljudi, to je. Ono. Kako je to tunel? Rupa, kako je to tunel? Ovo je tunel. Ovo je moj grad, moj selo. Kuća. To je moja kuća. Znači ljudi, šta smo mi, ja imam prijatelj se gradili tunel, vidjeli ste koliki je i dao ovo njegov farma. Ja ću sasno uglavnom, mi smo tu napravili tunel od tamo bunkera do moje kuće, onda smo od moje kuće napravili do tamo njegove kuće. Zašto nismo baš u njegovu kuću imali prijatelja koji nam bi snimili potpuno? Zato što, i vidite, ovo je zamka. Svaki zombi, svaki creeper koji upadne, umreće. Ovdje vam stavim listo, a zatim imamo kaktusa da kada ovdje stavim više da ja ne vrljam, snimam 4 minute čoveče.
Uglavnom, ovo mi je ko neki stolić. I ovdje mi piše dobrodošli. Ovo mu je, ako ne znaš čitati, ovo mu je frižider. Ovdje mu je bežiznjena čest. Bundava, uglavnom. Ovo mu je horor. Horor film. Ne. Tako. Ovo. I šta ćemo mi danas raditi u ovoj epizodi? U ovoj epizodi ćemo napraviti beskonačan izvor kamena. Jest da imam ja rudnik, ali to nam je traže metala i tako. Sad ćemo uzeti kant, a imam kant. Sam da snimam ove, mislim, potrebno su ovim stvari, ali ono, znaš šta hoću da kažem. Ali ne u ovom trenutku. Mam ja ovdje baklje, imao sam baklje. Ma ne znam šta će mi zapravo. Idem prvo spavati. Da, idem bunkera. Nema veze, idemo do bunkera. Ja ću ovdje prestati, pauzirat ću pa vidimo se u bunker. I ljudi, evo nas, sam, izvinite što nisam htio pokazati bunker, zato što mi se žurno, trebao sam napraviti ovaj novi mač, tako to. I ja uzeo sam hranu, uzeo sam sve što mi treba i pitate se... O, pauk. Ma nije to, ne misliš zbog ove bakre. Pitate se zašto će mi ovo sjeno. Naravno, da parim kamen. Jedi, i pate se. Uzmi spet. Spet. Još malo pa ćemo... Uglavnom imamo dva rudnika, ovo je moj... Šta šti? Završno napravimo ima. Ljudi, znate li koji je moj hobi u Minecraftu? Znate li koji imamo i hobi u Minecraftu? Da skupljamo ove, ne znam što ćemo, ali da skupljamo ove flašove. To sam bez iz dosade. Sad idemo uzeti lavu dol, da napravim beskonačan izvor kamena. Ajde. A, srbi me nos. Sad dobro. Imamo ovdje redstone. Takže ja sam prošao pored lave. Ja zamislio nešto. Super, uzeti lavu. Idemo kući, jej. Nisam da vidim. Turbo Extra Mega. A, nije. Jeste vidjeli kako smo brže došli do gore. I... Konju. Plivaj. Tako. Imamo lavu. Idemo se napraviti beskonačni izvor kamena. Ovako tu. Ovako. Sakat ćemo lavu zato što bismo mogli pasti i baš to ne bi bilo dobro. Ovako. Malo ću dosvjetljeno. Tako. Eto vidite ljudi. To je to što se tiče ove epizode. Privale ako je slasnite like, share i sub. A mi se vidimo u idućoj epizodi. Pozdrav!